Kane ka Akashwani Shillong ka khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat bokong san jong ka khubor man ta ka step ka nyotere ujileo gilong. Pentip unang aikitin ke BJP u KC tiagi bala IT ha u National President ka seng u JP Nada lembat ha Rajnath Singh banyakren bat kiparolok jong ka NDA halor ka jing ijit ya ki menteri kabinet batmai jong ka sarkar tmai. Kular UMP batmai ketura parliamentary constituency usaleng sangma bo onyakun benweng ya kejing keduk kam keduk jam ha jela meglia sedang kiu biang keseng kongres ha kathan chatai lamingi bat wan sha thangan kolong kumi hasilong sekretariat bandawan nak sarkar jela ban marmot penbahano ya kasurok nongpo umden sunapur root kapala jot rathai mentala bun snem ka khubor ka babnya Katba ke National Democratic Alliance NDA kadang penkreat bantau biang ya sarkar pedeng nagaliang u National President keseng san pertai BJP u JP Nada ulalum ya kejingelang bat baro ki menteri ke sarkar pedeng lembat ki nongelam ba Ahmad jong ke parti bat kene kejingelang kelalong hayeng sa ke jong u hanong ba New Delhi. Ha kani ke jingelang lai don lang u menteri kampo iyeng jongkari u Amit Shah u menteri Yadari u Rajnath Singh lembat kiwe ki nongelam ba Ahmad jong ke parti. Ha kani ke jingelang lapoi ru ki nongelam ba Ahmad jong ke JDU bat kini ki nongelam ru kilaya kendo ru saya sahayeng u menteri rang ba ke jela Bihar u Nitish Kumar ke badon hanong ba di Delhi Banyasong sa kawai ke jingelang ke jongki. Nakaliang kinongelam jong ke GDU kilayat ho ba kaseng sang perthai ke jongki kamsim labu kinu ki kendon. Ha ka bayade bat ki jingjit ya ki menteri kabinet jong ke sarkar NDA ke batmai. Ha ka jo pot unong aiktien keseng BJP u KC tiagi ha bakren bat ka Akashwani News ulayat ho ba kaseng sang perthai BJP kala IT ha u National President keseng u JP Nada lembat ha Rajnath Singh banyakren bat ki parlok jong ke NDA halor ke jingjit ya ki menteri kabinet batmai jong ke sarkar batmai bat kini ke jingelang kilayat syat mentam. UMP batmai jong ketura parliamentary constituency usalang sama ulakular ba untrei banweng ya ke jingkerdo kam kerdo jam ha ke jelame glam. Habakren bat kilap thai khubor hanong ba New Delhi usalang sama ulayatu ba ke jelame glia ke don bon kisamla balanang lasta bat ki bom don pat ya ki kam ki jam bakin trei berkumta ulakular banweng ya ke jingkerdo kam kerdo jam na ke ne ke jelam. Shu uni UMP batmai ulayatu ru ba khathong ba Ahmad jong u kolong ban penha ya ke slem ai jing hikai bat ulapen paru bau kwa banyoi ya kinong song jong jela megila bakin long ki bakmen laban kedo bau saleng sangma menta udon hanong ba New Delhi ban pendep lut ya baro ke jingdon kam ki bayadai hadin bola syajit kum MP batmai natura parliamentary constituency kentup ru ban register yaladi kum MP batmai ha parliament. Menteri rang ba ke jela meglia bat ubadeiru u National President ke National People's Party ni NPP ukon rat ke sama ulapen pau ba ke jingjop kuput jong ke Voice of the People Party ne ke VPP na ke Shillong parliamentary seat kamde kat kum ke jingken tho bala keno ba ke dei bala kenrei palat ke bamstap jong ke sarkar MDA bat ukon rat ula ongru bakini kijing keno bamsap ya ka sokar MDA kamdon nong rimi habaya kren bakilap thai khubor ukonat ke sangma ulay thu bahaba bet ya kijing toket jong ka sokar hi lalap babaro kini kijing keno bamsap persya ya ka sokar MDA kamdon nong rimi uni umentirang ba ka jela ula ongru bakalong ka basuk bansu keno bamsap henry di bandon patru kisaki satar ban pinsisya ya kini kijing keno Susu ukonat ke sama ula ongru bak sarkar MDA kapentikana ru bak kanwanra ya kejingkho jing subah haki ki bakile. Habakli na u bahatu ke don jingmani ya ke sarkar MDA hadin ke jing syarem keput jong keseng NPP lem bat baro ki parlok ki jongka hakani ke MP Lok Sabha election ke badang sudapsen na uliak kaliang ukonat ke sangma ulai thu ba un sepet halor kani ke benta bat ula pentip ru ba un salum ya ke jingelang bat baro ki parlok sen sang perthei ki baidon lang hakani ke sarkar MDA. Kibahaya ngasem jong uba John Nongrum uba nakasinong jata bat kakong pinelin umba kabana kasinong korhadem kibadai kinong belati doyong bat kibalangat ru ha ka jingtwa jong ka krem doyong hatin sukya men ha ka absent ujimang arhajar apsau kila pentip bakinet ti jingkhang no sya ka yeng ka sheri na mar bahadu menta kimpat la banyo nesei ya ka met ko jongki kini kibahayeng jong kini ki arngut kinong belati doyong kibalangat ha kani ka apot bat kibadai na sinong mahoti jong Riboy district kilay kendu ru ya ka kong Agnes Karsieng ban nakaliang ka kong Agnes Karsieng kala pentikanan baka nyarap yaki na kabenta baro kikam kiba kitemu bakin lej sya ka yeng ka sheri
Kani kadai ka Akashwani Shillong ke balam Shpi ya ka khubor. Hadian bau Narendra Modi ulalong kum umentri rang baduk ba jong kari. Uni umentri rang baduk kari ulaya wer ya kinong song kari ban pelong ya kari India kum ka Kongres Muk Baharan. Lak ban kudauru bagi jela hakathan sete lamingi kidei kijela. Kibalajan penduk jat ya keseng Kongres namar keseng Kongres kamsim na yo syu ban thau ya sarkar habaro ki pratli kijela jong kathan sete lamingi nadu usnam arhajar khatpra. Syu hadin sisnam jong kane keseng san berthei ka barim tam jong kari kalayoru satang sangut ki MLA kataru tangna kejela Assam bat Meghalaya. Henry minta ke kenti keseng Kongres kala job ya kane ke MP election ke badang sudaption haki babon ki jaka jong kathan syati lamingi ki bakentup ya ka Inner Manipur ka Outer Manipur ka Nagaland seat bat kumjuru ya ka Tura seat na ka jela Meghalaya ta ka bala ban penremno ya ka BJP ya ka Naga People's Front ni NPF ka Nationalist Democratic Progressive Party ni NDPP bat ka National People's Party ni NPP bala ban kudauru bakini kiseng san perthei ki bala sya penliam mentah Kongres kidai ki badan ke jingede bat keseng BJP la ban ongru ba ka jingmi jong ka result jong kani ke MP election ke badang sudaption kala adu ban penkala hadu kata-kata ya ka pomap ne ka sanhima sima jong kathan chete lamingi baro kawai. Kakong Binlas im ke Bandar Riboy District hinin kesengi kelas dang ya ke jingsya tangan ke jongka hakmat ke Shillong Secretariat bandawan ke Sorga Jala ban Shinano ya ke Surok Nongpo dan Sunapur namar kene ke Surok Kalajat Rathai. Hadin katukat nepo lapen kenreak no ya kene ke Long Kemesya Additional Secretariat. Nah kalau ngalong biang nakalian kokong Binlas im kala bengem bakan beteng ban sya tangan hadu dayap lada ke sorkar kam sengap ya ke jingdawa ke jongka laban kedau bak kokong Binlas im ke de ke nongsong snong jong ke snong dan berkalapoy hanong ba Shillong dan ke step ban pelong ya ke jing sya tangan ke jongka bat ke dara langru ya ke plakat ne ke jing tho bat ka laban kedau ru bak ke Surok Nongpo dan Sunapur kalajot rathai bah mentala bun telikisnem bat ke ne ke jing sni palat ke Surok kala pensertok bat penjenja di kibriyo jong kani kathan nak benta kalit kawan ke jongki. Hadin baladep penmena ya ke result jong ke MP Lok Sabha election lasaki ya ke jingkiu dor biang jong ke petrol bat diesel habaro ki jela jong kari. Katkum ke khubor balayolum layathu bakador jong ke petrol kalakio hadu shitingka arnaya bat kador jong ke diesel pat kalakio hadu shitingka shinaya bat kene ke jingpin kiu dor kensan jong ke petrol bat ke diesel kalapin lingo ya bun kipat ba. Laban kudoru badangsyen ke National Highways Authority of India kalapin bena ba kalapin kiu hadu san na kasispa ya ka toll tax habaro ki benta jong kari bat kene ke jingpin kiu ya ka toll tax kalong mas ndap kawat ka bakhadu jong ke MP Lok Sabha election. Kumba khandai ngut kinong ya kijat ne ki tracker kiladu yala ka jing im na ka jing kala palat ka sun beneng hasaha stratal utar kachi na kalian ke Indian Air Force ka National Disaster Response Force ka State Disaster Response Force ringkat ka jing trailang ki bor penya district kila penlong ya ka jingwa bat hadin ka jing tristom ka jongki kilayo ban pelai im hadu kap hangut ki trackers balayo seiru hadu santli ki mediam bat minta kitang wat saya sangut ki weipat ki ba hadu minta ki 4 lam la ban kudau bakidon arpu arngut ki nong ya kijat ni ki tracker ki bakan thup ya kap hangut na Karnataka iwe na Maharashtra balai ngut pat ki local guide kila penlong ya ka jingya trekking ke jongki nadu ka arp khundai te ujumang arhajar arp sao bat lakmi lenti bakade ban wan phai no la kumnu shwa ka nyotrik ujelio arhajar arp sao ndis snow bok pat yaki namar bakilaja lintino na ka jing snow palat ka sunmineng. Ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences ni Negrims kalarake ya ka World Environment Day da ka papulong ya ka program baro hisngi ki bakin thop na du ki awareness program ki bayday bat ki senjam bakunno banyala ya ka may mariang kani ka program ko long ru halor kamat padeng ka bolong land restoration desertification and drought resilience ha ka ba ka slogan ka jongka kalong our land our future bat kani ka program ka ajing kai ba kumno ki breu ki de banne ban wanra ya ka jingkho jing suba ya ka may mariang bat kan long jing mento ya ka kwat khia
jong baro kibreu lasdang ya kini ka program tak bapenlong ya kajing thungdieng ha kisodong sokun jong ka silem trekam jong ka negrims balawan banya sim bentalang ha kini ka program dakin nong tre jong ka negrims serengkat kajing snok tilang jong kisipai Assam Rifle ki khna skul lambat baro ki officer bat ki doktor jong kani ka silem ajing sumar katu ka khubor ka lakut ka bawan chepi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin dia pol ngi saya so bat ka Delhi station nak menta ka khubor ha ka tin hindi bat but pat sai khubor ha ka tin phareng kani ka dei ka Akashwani Shillong